Đấy, anh cùng tầm người Triskel. Tu anasum klomalap ang gompe tandalen siawan balik na tas Martin Galano klomalap Bilo. snamit karikat Well, kolkat you know na fagan. And wala tầm Triskel check. Ken Washington, ingin sa San Antonio. Inaul ka tagay wa we met lash na kayo ko sa pension kaksakin gat. Kamo lash kay si begekta pension din taga we. Ako la taga long me Zechariah sapta kurs fossinage it kurs. Ashkalan ngon. The spirit has power. The spirit has power. Na ito ka ba na injit ba na flokon ma koto si magatash kenge. Kat aske koto akluge yenge winter quarter. Si fella lap si mataga akademia kan ba lalal fungi kolan church. Lalal fungi kolan church. Me kashmir ga fa ma enduring me beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Na wana ga kalan minga koto singam take December, January, February. Aro unit tolu mai taga ngai ka pash na ge si fella lap si lashnga. Enduring beliefs of the church. Lalving Colon Church. Na unit che me about that go. Lation shaft like a unit che about that come dark kem jening. Me Holy Spirit ngan madal. Unit che me about me she fell a lapsen. But our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. Tago kigaskura na katlash masamasla matal. Katlash masamasla matal. Fingum di stifesingen na ke lalal fungi kolan church tan na pangan church pasang from kinyang. Na church ka tu ka faka enduring belief lan church nga ka tu ka faka e an chaflaning netok mapat tan ito ka keme kaslan God. Pata ka mit relationship mit ke unity pa kaslan God. God's words. Na vingum dali sam marichi matagal gas taga ke sham singalia fosi kosninga singal dolu wi loto mo de tolu fo singal me kos matagal na kita ki matagal ke unity mit ke relationship me pa loto mo de tolu fo singal on kosninga singali kos akala miang Bible na kay wa utak ka ngan lan God. Bible na kay wa utak ka ngan lan God. Isam enduring beliefs lalal fungilan church pakat sampram kin unity met nga akala mo our God and the Holy Scripture. Relationship met dapat God na kaslan God. Pangay foundation ti makadin na kaya. Na daga utak ka kaslan God keme kaya ngan lan God magayon. Kita kshima taga gesta unity met nga kay gesta ko da singan pa luto mo de tolus fo singan ko singan ko akala mi. Bible na kay wa utak ka ngan lan God. Arshupain luti in kai in aksiwosye in akataya maswaswas na sinmayet. Ta metlangat in siwas na akula fal na kaya mawuna kayo. Utak ka ngan God. In luti in kai in aksiwosye in akataya maswaswas na sinmayet. Na sam kamunya masingan takay met na foundation chima eushe nga kumineta katchine our God and the Holy Scripture pakaslan God. Na kada lieta na value lan kaslan God apa yok shupe meza etaga na 7 sunod saptan me gorfos no dolu insan kapashi masinga na en ko sa som digi masinga for so long. Kada ushe na ke proyo masinga. Taga din ni taktelan unit chinga na kaslan God patagay me relationship meta relationship aktua taga na our heavenly Father. Papat masin ka siya. Meto on korfos nung lakos ni katon ng lakos. Victoria kataga siyambram kin Christ the Savior. Christ matlango. Na masinge kataga siyambram kin week na fon singa si fella lapa pa
Holy Spirit. The Holy Spirit. Ngon matal. Na even got in na scripture na kat papa, kat wen, kat ngon. Pange trinity, pange triune kat shima, kadene nito. The only way we can know God Father, God Son, God all Scripture, relationship with Kaslan God. Na shigeli yok shubayan Kaslan God ke itakla mashi matako. Na shiba kalwani kita shiga shetes ngon saptan megor fosnong doluin shalala proy na proy shimay na ganin taka na kaya kepelching. Kada outline ye corruption cheko. Me mashi ma itakta ke Kaslan God na ke me kitaksing siete suna saptan megor fosnong dolu ke leng mata nakalimya mo e katlan misle len sivena ak matalye ko sin mana kayo e karanganang nganuwos nan kawos e manuwos no fon da inwangin mata ke lem Lord Jesus Christ eldako lieki taksingan ta katlan mislenen ak matalye ka din mana kayo wakadar kadin matal man kayo wakadar kadin matal. In other words, mansingkat pamakadaro. We are put in this world for the purpose of God. Now, having got the outline si makadatagat usipan na ge Zechariah sa takot first sin na ge ikos nga temple recovery flok man dalit na din ka nga ke show after 70 years that flok na Jerusalem in chidbe Zerubbabel pre-shilalingan Utaga 1,000 lam ngaw pangan full si mata kay met flok na Jerusalem in repeal temple siya nga na context lang temple siya nga ke kita si mga usot nga na lomnuk ya tabernacle nega temple sila Solomon nega temple si mga from kanya context siya ke Zechariah sapta ko fosin na gate course nga siya temple al Zerubbabel kadasum na ke New Testament na arch temple al Herod kadasum na 7 years of tribulation na arch temple si mga rekla el chakuluk na nalata ko rala kanaus na katlipa na ke Ezekiel sapta ang fos ang alal ko na arch temple si mata ko ke me Millennium Kingdom. Now, Arshpet Temple siya Arshnain kasaw ni mo siya from eternity past to eternity future. Infinite lang temple siya ng Arshpet. Commonality lang temple nga waka nga na phone na taga na kaya section dolo. Section siya met katsumda na the most holy of place pa may Ark of Covenant Archway. Mercy seat siya ng Archway. Na ang tufukin na likuno mo na holy place singan pa furnishing to yung mga from kun lenikatla wikikatla nam singing na outer court siya ba me bangan pa section aktolu singan nakatli fix lomnuk fix temple nga nataka na kesimlal Paul na ke New Testament na kat pa temple mi singan kadena na connection singan taka na ke pro singan na spirit soul body Spirit singan pa tap lang kat pa seats of mercy singa asin kaya spirit. Kung taga nagya section akto siya pa soul. Na soul singan pa itak kita si mga maligya makadin proy kin. Sietes ko na saptan me or first long do lu akalim me. Nganuwos nan kawos emunuwos nan kawos itakla. Kaya leng sa siya makadingin nang. Leng mata siya pa utaga na spirit, soul, and body. Weapon a major translation kakas American and like King James Version, New King James Version, English Standard Version, American Standard Version, kaya na phone na tagada na taltakan na weapon naman spirit, soul, and body. Original language ma polyalert makinisang smosla siete nga saptan me or first nong dolu akalam mo numa psych soma. Pneuma, psych, soma. Kat nga dang the psych, soul, section akluo, holy place ng paita, kani mo siya yung inara, tagal na kaya proyelash katin tagal na kaya na. In other words, furnishing todo paita kaya section siya nga. Manifing niya Old Testament,
nake masam from kinya ngeta na furnishing tolu pa table of showbread, pa candlestick, na pa altar of incense singan. Showbread singan on the northern side, south side pa lamb singan, na to the west side in uchat nage the most holy pa me altar of incense. Na matulungan signify manalapwan God. Pa met ko sa isla for since 2002. Translation siya mamta kaya 1992 taga aksafiat kaya 2002 ngan esta section siya ngan soul la siya itakle ara wan le preaching ngan chisel taga kalam me New Testament mo I'm the bread of life. I'm the bread of life. Kada liye masyeta nil shufar sa Jesus Christ kaya yan may siya nalang man does not live on bread alone, but of every word of God. Speak loud na kaya mga kuminin na. Spirit, soul, body large need to be fed by the word of God. Itakle furnishing chingan, showbread chingan. Akluo on the south side, candlestick it course. Jesus reflect masih cicil fakin New Testament. I'm the light of the world. Itak pa majingan. Itak ke lang sa siya nga. Dali me tafung na nalapsing nga. Inan ka prayer na aktolyo altar of incense nga. May kayang siya prayer nga signify prayer nga insom na lang na amne. Katramram kun tabernacle siya nga. Katramram kun me temple al Solomon, katramram kun temple jima, katatra shamon nga lal Zerubbabel nga, katramram temple al era, temple jima itaga ke me 7 years of tribulation chingan, temple jima utaga ke millennium kingdom chingan, temple nga section tolungan, section aklo chingan itak ke lang sa siya sinatas nga. Now, if in Jesus sifen mo, I'm the bread of life, I'm the light of the world. Pa mo kayong sima, taga akay nila. Kat ingin akay, according to Romans, saptas nga lufos siya. Kaya sabihin pakatan yoklan kat, katin may offer of our bodies as a living sacrifice. Kaya mo kayong sinasingkat, men katlalal we put our faith in Jesus Christ. Kat isus ta kang onlal, ingin nakatas kaya wala na. El pa siya, we legally standing in front of God. Ingin na makaya malan Jesus Christ finchaksin. Nakatata kali marichim singin na na candlestick pa sambram kunya. Katali lampstand she we olive tree. May fishing algos may takyang nage sapta sinige saptaon kos ke Zechariah nga ita kata na fishing akli me kos siya pa ita ka mariching sapta kos foshin na ke ikor. Katindi ka pash matram from kunya nga nage-proing. Proy siya may kadin na nga kadin follow na kaya kuklan God. He's small siya. Kat sumliki for so long. Naragat liki from mo tiya bisya nga kaya week siya kadin kalam gala. Ngon lan God pakatram from kunya bisya nga week na phone siya. El pa third person of the triune God. Second person of the triune God katram from kunya victoria. Christ matlango. Metiki, katramram, our Heavenly Father. That's the first person of the triune God. Kadindi doctrines lang Trinity nga. Diba na sumanya mga man, itak the bread of life siya nga. Katina taga na kaya masima akalimia kaya luto mo detolu for singalan ko singalit ko for so long. Me kaslan God, daga kaya ngamlan God, in luti. Wangan doctrines or kaya mga. Mungkin akadesla. Wangan kaya correct. Wangan akswasya correct. Wangan aktaya meswaswasa. Arakat pan mo, manayil yan na singkat pakat normalize yung singing. Bukukulan mate. We've been counsel. Kat been counsel for a long time kaya akwaklan mate. At akwaklan ngan madal. When kita singan taga mo, Bible na kayo wawta ka kaya ngan God. When masih masangkol mo itlas nga, project sika 1992 nga 2002 nga, papain ka, mamay ito rela, di ma, taka kaya ngan ka.
Bible chima to kay 1902 siya Amazon simfa modal sa pa makapisente. Evin niya Treskel la taga likia mat nagawan sum siya na auto inata. Bible chingan pa na kadin sum flokon mo 1902 project. Not the 1992 to 2002 project man wangan ngon ke machingan. Wait para na machingan. If a wait para the lista section temple lan God contain furnishing tolungan itatla since 2002. Kadash ke 2025. Yalong tolula katinam take kaslan God, kalamlan God, may kainsinashin God. May nitatla. Nangafat na pa ngalita o yangan to kanay woot me. Dakat long silong ka til long silong. Ngali mo akwa kita ka may masum na woot ngan pauskat ni mo siya patatyang na kaya o yashima taga na para kat force ni mo siya. Evin kong mo kat nta ke kalim for the last 23 years kung patatyang nakikiyaplal siya. Apang lang kalang pakdang yokman kat na ke proy siya makatatakarang. Nakulolay ketla na siya orator siya mitlan mit ko siya. Then taga smosla summarize fishing ka mission statements kung matagaang ako lang nakitakalan lem ni met patla. Ako lang nakitakalan lem ni met patla. Pang may nakadin proy kun. Kadin follow tiki or malan mate at the get or malan God, which is through his son Jesus Christ on the cross. Now with that said, na third person of the triune God by uskat ke weak na fonching. And the only way we can know God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is through the Holy Scripture. When an Holy Scripture since 1992, nike 2002, nike 2025, unless you open up the scripture that was written in 1902. Siya nga kalam yung mga auto Amazon mo, it's on the way. Dahil siya kada receive, kada usot na phone na NSN number mo na we auto yan. Somliki paipal siya ma or makinyagingin ng mentalista section na clue. Evin kung siya na rin makin, kung lang mafakyak siya ng ministry law sa, kung siya na rin makin masyan na ilawat siya pamurangan. When wangan ngon taga ke masingan. Si bakalim me. Project 1992 nege 2002 off the shelf ke lom na kay wa finan ko sa ke pelching. Fingo mo trobo siya tigin siya kum long gasinga kum sat nash ke leng mata singan. Kum patatyang na kayang nakuluk siya mataga kat kalim ke 1959 up to today. Kikip na lalapsi. Papagat ngat na siyong kesumin pa ko ng yoklom na siyas. Kung si Bek, siya na siyas, mat na kayo ako sa taga na room. Nak manas papa. Flocken cut. Flocken cut na kaya. Kaya so fun. Siya taga kaya. Kasmolom, shakalim mo. All scripture is given by inspiration of God. Utakan na fon na kyangan lang God. Kasmolom. Allah kalim mo. Ashupe. Inluti. Inkai, inaksiwos. Nakataya masiwaswas na simay. Papagat ko lang malak ke orator siya met the first and the last lang met ko siya ke fishing may kakla rin taga. Orela pang na yok siya na siya met ko siya ka pelching. Ako lang makita ka lang lem ni met patla. Siya tekain taga nagka project 1992 ka 2002. Nakmanas karigat is na phone na makikiyap. Siya mapayalong maka nagka pelching. Siya was long bapa.
usie peng wolum shi politikat arulom ne ke pelching mateng lom na shin matlas ko sa ni ke pelching shi politi akte yo ganikin langos kumay tago katale kyalam kela natago na ke Genesis 3:15 futelan matanjin na ke futelan serpent kung akay shuin na tago ni ke na Jesus el crucified, dead, buried, and resurrected, and ascended into heaven, and seated at the right hand of God Father. Ele faloko. In comparison, I guess summary siya may taking na sila orator sila. Ako na, takitagalan lang, nimit patle. Katsum nigikom, kataga usya ako klanmen, pero generation sa sinadas nga, pangon na mapay, bang mapayalong. Papa na manas, flocking God. Flocking God usya Project 1902. Bang original language mamsang na sin wait ko siya na kayo katin kalam kya katin mol kung papa sin na siyas Zechariah kos fosin na gay kos isyong niya na yung kay siya katin nila lamb stand siya we olive tree lukang lamya kalm na siyas taket backtrack lal Zerubbabel we metol we 1,000 lamol maflo in rela foundation na ke temple mes significant lan temple singa na ke presence lom kadin usir relevancy lash kalom na ke kat pa temple miseng na ke mas ma itakle fashion ye lomol tolu kaslom kalem lom kadin making sinasyung through your son Jesus Christ. Baba, bangin pakatan yoklong. Kumin flocking God. Flocking God. True ko sa online ministry. At proy kaksakin kong baba. Tamit ko lash na kayo. Matag kaya. Siyaw sisik siyaw lalap. Nika church leaders lash. Nika government leaders lash. Nika mat na kayo. Makain shalik. Wodigi koluk ushe ability lash kadin make the right choice takadin flot norum ke patching gas loan gas mole kadin kankin ligi water down ministry ma kalam ke patching luti kikia duti nain sang akin chuwi me tate mai sang akin chuwi ko akatin taga faka kama si mai molala me ta wen ake chijel taga misha fin shakshin papa na skashika diti god kat proy kakshin gum kay nen chije simet lang wash kat proy amen amen al kat kulo malap ke prolan na kay wa ke pelsia kat usela orator sila shingilan taga na kaya inakalin matlash na kayo na kulong malap kaya atlan nagawa kaya pelching me royal na kayo orator sila shingilan structure ye malafaka el taga pa proy kaya mat na kayo para makunel they obligated to do so may compassion. May naliye supraprakal Jesus Christ fin shakshin. Au ya ke lidul nga au tolo. Mula siya ba itakyang na sila lang. El ke flokan mamat na ke walas ko sana ke mashe. Siya Jesus laki fin shakshin. Tamay da in mol. Mula siya. Ako na. Nakita ka lang lem ni metpat. Or pelching aling ngan si Bojela Trescal check and the go first na mit na ke may kek na siya nga yato ka likia historical context we literary context na ke sapta ko fosin na ke course yato ka na kati ya fosin na ke course yato ka
shipa usi punchline in wrap up malutu chilashne. Ini kesla week sing. Ino ilang silang kat fashnamet in the name of Jesus. Tamlel triskal check kada usut pela kulomalla. Well, kaksikin gat ke mo lash ke wa ulan assume tamle lipan an wi ko minakalen met lash matagange nafakataga na ki magat matayang na kaya an pain kom damdal ken di Charlie tagaloman in wi kom siya wan kaksikin gat ke mo lash ke wa tuwa ben assume dikin McKenstein ita ulomalap nchin gat ke mo lash ke len singi gataga wi kom be damdal Luciana Albert kos kaywa mataga shapajek may fak langi kat sa siyakin na po ay mayen ildaga kay kat kaywa akkalemi pela kosyak na kahasan ko sa shwayan aba na nga laylang ako minte may kin ki gospel sing kadinita ki crucified Jesus nagulo kita kalusan tamdal Pedro si Thompson pinganalain kat likombe taga palak kay kat peki kasya makum shapajek pengen kat kaywain me ito pe status mamakmaskian machiwiyash mat kay mitngi tamdal shre klein glamal lapki may fak pelom duwa me nasum siya wan kumfin di matwiyash kan kumfata pala pelong las na siya nakat matayang ki pel singin taga shamsham kun may lutut ma tamle lipan il pray ke daring ngan fak pelon singat kel tamle lipan Kosfin wikat ke katapel somla manakalim yela pelsi makom matana ke trait loma mayen God knows the desire of the heart nakat papel dulo kono lakta malilipan yeskal dulo somla uchak na ke cleanse up singe na eldena ayna nga uchak te anaynash nakanla sila el matana ke masuwas pay si makatel isyung nge nara len na ke wapange mungunela pange may lilunga pange may sham kunam tek kun made it ke kaksyakin gat fakya wala na yen falgelo show spengwo na panang sifas ma el vakma tiginisalwina nekela ebat may lalotilang kaya bang meton koston ngol dolu syuk met tokshalan gat na pelsi kataro iya singa katitala mana kaya wasaya akwa ki aya I fal na ki taklelan langsi lan gat papa mayen sokas ngalan got fasifak lang akum kain ara sorbang lasha the finality kaya ta kayo rin gat me Nina kaya ka nalusa ka bel nagwatalu into denga asaman sila tamalipan la kalam la mga singa sikyak ke matayang la lalman babat maya siya il babasil nimnim nimnim ben mola ka belusi enganin finshak mong fushash in kayok sikalan in broy la nimnim ka oya fakasi kosro Bushapash kamesima kastan gatta ka fak mo kadin matayang la when matayang la singe elta ka build endurance lakom na panang bangi ka mama in a me short first ka fasiluan nakalimi pela factual damliban kaya el verify la kat finta ka Mata la ko shray me katusta ka gospel singa folok na merke. Masima yoki finan ko shray ke 1852 yesyo itnal dolo na musinge. Pailos fak makalem singe pel si mashrey yan ko shray ya. Nege goddess of breadfruit na galsin la gama. Taksalo siya yan ko shray dal kangle. Pangal pan kalem sing. Of in fact, sinagal fact la ele folok. Siya ka tamal folok petari. In the form ke internet. Mayan oye masikyak kaditam singing. Mat kushay no niya mat kushay.
Katorek mapatla pakitla siya nga na fast na orek. Fundraising na fundraising na katingin lason mayamani. Kanino pes makatkan nga dang lipeng account la siya. Katakan nga dang lila. Aliw pena siya. Nakatindak backtrack la. Ifo ka maasima usi kalem sina si kuma. Ana hindi pakat palakin. Narakat folokle na kaya damlipan ni Lucia na siya katindawak. Lina ka scripture. Examine it. Loeng mayen. Kaslan katika na yoros. Folok na yorod busya. Ay siya lang nga limi. Wat fasingal siya kalemi. Napanan kat fina liye mange. Tana. Tepe na hekla na kimasman yaki. Pel sima. Time of Chantal singam tawag. Somrakin yaki in Jerusalem. Utakla kanunan when na vinan Babylon. Kat fact mga chikosyak laga 1945. Sinmat merkea. Siya matawag karo program in deportation nga. I guess na Facebook laga na. They like Hawaii ngi. Wikigas medal tayo Arkansas. Dahil kanutya ka na siyen. Yal nga ulagat mo ta. Ikokolan merke. Saul karangan United Kingdom yang ngaul. David karangan yang ngaul. Solomon yang ngaul. Naisamla Solomon lalmatmet kashap. Kelu siya kangkapain slal nga. Usya kaywa kanin matayan nga te. Jezebel siya ma spirit kaya nga. Matayan nga kafasal laliki kat. Dapat masin ka siya na. Tako fala, regime lan and United Kingdom has split. Naging Northern Kingdom, Southern Kingdom. Kadar pigi crossroad nga. Katmat ko siya. Katakani ki aspel sige siyaf ko. Itngawul, on course, nagit course, kat sasitligyan bonbe. Maasya matapambang Trust Territory of the Pacific Island, taka naki alingyaul. Matawa kas crossroads siya. Kung sila kung Commonwealth, kung sila kung Republic of Marshall, Republic of Palau, kakumata ke Father, Son, Mother Government, FSM. Siya kat matake, ano mo siya nga, we mo ita fast na, ano mo siya nga. Mayen, the government la siya pagkadalalvong Jesus Christ. Elpa ito ka siya manyak kadin exalt his name ge book sila Zechariah. Kada ka Zechariah akos na kaya mamay ito ka siya manyak keng. Malang si Fakula malap na sila tamalalipan. Skinan ka, evin pa na ngayon makumantara pel na kayo. Awal ko sa sumrekma, sumrekma. Pipel la kumin pakanak malututa. Kat fulogo ti asyaulas. Astalik nadas ka din spend time with. Something will suffer. Jesus Christ is ship. Aw yan ki aw tolo. Nakatnit na lila. Nakikiyabin rekman siyenge, kikiyabin kuykun siyenge. Mga lalalfungi pa ko tayo silang katne. Napanang ara, anen answers mo, nga fa kesyo, may OPC na nga pangasuka. Jesus Christ, il daga fa kaya siya lamngal tolo mo, il suffering servant siya. Il kayok pe, darak tisapta ongol tolo, daga siyam kunla, elam ta ki or fasuk ko, dagaran nan galal. So, kaya nga damlalipan tagange, ngalutut na yoksil. Ilakalimye, kapin keskun, chondo lugun, masipema, eloang na kaya ngila. Fin, pangakum te isyuste na paingon, na no wonder, lens up plasha, tenapay. Pakanten met eken shopo met shopo musinge.
Tenara kanjilal tamil lipan nge. Insulelan pange mayro. Kalem ki fako. Katas pasum matay ki judicial level. ISC. Executive. Oyepe legislative. Na kumngetla liela. Fakata kairufle masinge. Mayen chairman Latvian Nguhn-Zechariah lela. Compromisation chingan sikyak. Kadin de serve master Luhn. They can serve God and Mammon. Now, ora mamas, ito ka point out na ke section na yokshi ke imagination lasha. Some na ke critical thinking, memorization lasha, affection lash, mange may taklali kite baskonge ka showbread. I'm the light. Panang rakat mat kun mo siyenge. Kat cool mat kun. Where are we going? In fact, alin misiam ke fun na ba da sum na kaya? Nara sum na ke makatarang ito na kat kaya polisi na kaya palpali. Papa na ke fakek clash ke tronang eh. Fakek na nit ni mekos singaul. E fata sin mat ko saya. Mo mapat-pat siya bang ako makot na kaya. Kat prostitute na pa rekmasilan kat ni for lack of better terms. Pakusho si masmanyak pegi pa wala. Nikum kusho. Kum serve God and Mammon. Asmatan si kiyak nga tafan nget kit na siya akron siya na siya. Kusho siya nga Israel naman kayak peki. They were barren. Lalfong iladala. Wangin le. Tekan kalem. Nara tekan siya malutut nga etaka pegatin foretell. Mama efa sikya ka foretell. Tamalipan lang eh. Kataplay for kya malutut nga na kay mama asha. Katika ifo katsyangang tot. Nga fakla masing ita lalti 40 na kay election si fasha. Nga fakla masing ita lalti singakan credit ki stolala. Nga fakla masing ita lalti sulpay shesh na sik. Ngatikan sulpay ngusel. Malan kata, sininas kong eh. Elfisher el malala. Nakatakaran eh. Katsuang ba kosumeta. Inte utyak na galal fungising eh. Ilal te kan wang etawi, esta inel. Esta wala lila. Kasya kuman ka kay naramang eh. Kumpalak na likpom vinjaksing eh. Nan ka mga kuya, kung pasya ka sa rola vinsaksing eh. Masi malemil ta kain sang usimulila na siya. Katusa na ke level lan medin tananan kamit musing. Na panangat sum na ke syol na ke pasta, tikin, lemnister nga. Sakalakilan. El siyaw lag, elin lo silag. Sakalakilan mantik, sakalakilan, ilugi taksiyaw. Sakalakilan. Piksa ko siya ki Christmas taral na yok na pa eh. Musyeng ikatataka na nganlan kat eninan mukuy ki matas kaya. Pauta ka Zechariah akos kaya. Bukla Zechariah. Elda ka contemporary siya wala akay. Mas na fa alikalam ki Israel saptal mi was fasi. Ay peke akay sapta si fasi. Kung kapenso mi ke Zechariah sapta si fasi. Inakalem ye takeni mgugula Zechariah akay siya iltala. Metala siya siksinga lupak siya fila. Ulayang mata natasyan. Kumatawek. Kung ke utwe. Osea, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akay, Zechariah, Malachi. Takol Malachi. Wangan lang metpala siya besamsa. Katil tulokun niya o yesimal sang sin metpala. Ngon lalin fakak mo for a specific time to a specific individual. Inorelak fasila malkiya. Ngan matal singa fataka kipel si ma
in full kibay masiyasil mise molyak na trying gat singen pakat ndok shamsham ke gat papa gat win gat ngan matal gat lalal fu ke trying gat singen nara Zechariah the got el supplement message lang na sila kai ilepena Ezekiel mata shamsham kunel priest matol siya juda matpala siya lo sakalimila inadal berakaya siya manadal ito kung kan liki Nehemiah nga lufa sakos. Nakalmian pa kung vinetres fulok na tuok nag-shruvin metol fuleta na Zechariah matag kisya ulaleran. Nara Zechariah takanigel akay pa Zechariah akay malakay prisma aksafila me brisud sisakluk met palake oleang mata bangan. Nakatvinda ka loang laki ma eshaman yaketa na Pelsilal Moses yani ke Pelsilal Samuel as period si delvakla to mat an ye pon kokolan met nanan ka. Now si met nanan ka mayen katvin some study ki period lan met nanan ka Eldal de chachisma nikiyagi ke court ni. Eldal warriors. Kol mayon pakityan ma. Pangan darkest period. Darkest period lanan Israel. Kapsa ma singa fak nga darkest period singa Ngaitla na ki kayok kum kiyang sumla. Ngaitla liye kayok ki itakla section na yok sige pa balang itakla ba Jehovah itakla pengan linganin langasik la kata makatash kenge ko malibe kita ka Wednesday pange masikya ke kum the somna ke government ko matana ke calling long in shopoi mange na met follow yaksik na ngata ka kalemi mga men kat pet wi met kat medeyensi. Fin pa kung care na pa sin matlom makulkat nga Fakang na siltal. Papangitang sibeli masing Ivo kadala fakoing Man mulala si pangit de wiwimwet si. De yensi si. Ngata mo lipan pangit desire in art lasan fakak maswas wailan kata. Katita kaming click like. Share siya mga mintafeng na sinmetluman. We be fakak maswas wailan kata. Ora ka no yesi marek ma iloskaliti paraya Paul Solma. May tali scroll la capture na ke lipsha fos makadusing li time period nge when Belgian Moses ke Samuel nge tel mataye kokolan warriors nge judges nge matnanan ka nge that was the darkest na Saul ni Sadakaya pangan Belgi matuluk yak to ko siya nge esam kun la to siya simit pa Saul Credits to ko siya pa David, wisest pa Solomon. Na pa split siya nage Israel, Judah, algo siya naman Judah pa katitama katapela kawo o oralalosa. Nara pangan period siya ko. Period siya ko nga Belsima soswa niki Belsima irurit Temple sige 70-80 kaya niya kokolan metol nga. Nara arsanan prophecy ma Zechariah Elorela eldagain akalim ke Christ. Siapa katfinlita na met palafalet si ma shamsham ko isusle elie penake first second of Fentland Christ pa Isaiah ikekla na siya Zechariah. Tena ikekla na siya katasaya, ikekla elpa ikekla na siya alemanek laga deta kali kenge.
Nara kung finli na ke ilta sham kemo Christ na taga servant si Shaman ke Zechariah sapta tolu fasalgos. Hear now, O Joshua, highest priest, thou and thy fellows that sit before thee. For they are men wonderat, for behold, I will bring forth my servant, the branch. Na branch nga taga ba kalimiyak petu. Nga fakin la kalimiyak mange ke Zechariah tolu algos, pa medol taga shuman peke medos nga lufa singal algos. Weil vak maliye met kalens aplak, siya nga sulela, met kulolak, siya nga nik in siya wokel, nga fafuliya nga nik onfel, el fafakek na nanka na sinmet peken. Na prensi nga samsam kune, taka ke Zechariah tolu be fasalgos, kung finikesya na ke Luke sapta si fasalgos, samsam kun na ke pakoten, mong fusastan ka ata. Maasi mga kuminta ka na kaya pa. Ke mission statements kung ito ka. Tamlilipan nila ka siyam na yok ni kaya la. Eni na nasauliyak si. Kadin follow na yurin ka. Na kumdawak nan ka la. Kung ako may wiwutyak na ki toko sa island kasaw. Na kumdawak really siya ko rin non ko na kaya na kaya ul. Kadin mafast na met ki may naikesta na siyumda siya kain wu siya kain dewi. O yang nasikum taka inkan kasikat. Naramalitut lasha eta kam singi. Omliban eta kam tagin sam kun. Sapta siniki sapta on kos. Masima puksinga eta sam kun pa. Ash apocalyptic vision. Kaya noye sinama sam ke apocalypse. Kumin study ke Old Testament Dani lale me Taka sholala pitching a yoke. My fasikyak. Pataka, the channel shaman ke revelation. Nara, ensi mga kuminta ka kaya pa. Spiritual repentance nga ka din na napay. El prerequisite si. Nga kung finetyaw liak, for lalagi makuluk mga kumaskea, emen si spena. Kadin din lang kakatay na masay. Nga kung di lang si misya. Napana nga rin katata ka in sham kun, yok na damlipan na kakatay ya fos sinikit ko saan. Ulela lang kat siya nga. Elta ka niya comfort na silos mo, in siya uliyak. May rasulila sila rin sila Ephraim, siya ka nagal David, na fulfillment na kay mama elolela na sindalik na din kat nga Israel nga. Pata ka samsam kanya ka. Na dakata na finefulok na kay rebuilding siya nga. Zerubbabel, may temple si Jerusalem kat kalim kay la replika siya kay layout siya pa temple la Solomon na replika diya. Siya ka na usyakle na rebuilding process si Zerubbabel and falokle presence lang God in Judah faloko pa aliyok siya ke malutut siya musingin lam me obstacle ka me maupe maisikya ka fakke Bible no finne futen mustard siya el can move mountains kalmean ba fin pa 1,000 long luo kifutesi nga sang ralaun sifan sikimut ka na kilapan lalal fungisingan move mountains. Na pana nga lalapa ka lalal fungilasya katta ka nagikastan kat or laka paslas na sila na nakfon yikatle. Na temple si masmanyak nga pa sumpenanit Zerubbabel may sum aksasya yela na takati kanaw siyakle petuk kera del da renovate na mo shulpe but destroyed ke ya kit nga uchi mga kalemia nara ke polel da shamshama sonna shulpe as temple masala temple singe pal fakla nga kung pa temple singe pala kalemia ke korentolo singalon ko singalit ko kometala kung pa temple singe
nga na asin temple singe. Na panangar takan na sis misinge, kadin ako la kadin lupsra, akataye maitaga ke Zechariah si sapta ko first sin ke it ko ra neta ka oral tamle lipan, kaksekin kat lang akan boilal ke melutu chi maitaga na sis nge, pelang aflakon na roll. Tamle lipan, kasekat. Kael sui kaksigin kat ke akatanya na wo matagan ikesla akyokie historical context we background ko literary context ke sapta akos Zechariah sapta akos fosin na gate kors pa ta akataya na ito ka redela to kun reaching na na proileke. With that said, namnas ka redela ke belching fosin me da kalamyang el buvenche kaskas na shik el chifil dako el kwash o kashe yak wana shi mecha o kaka kligi mutulla el fat na shik me akum li nga fa nga shiye eliye shiye me shiye lam shakol no phone we pol la fin tafunyen en lung el lam la el la shaktu el lam la it kors fe arshpipe it kors na ke kai shi lam she on fin tafunyen lung e shak olive luka shiske so go on layot ke pola e masuko ngie on leshe e ngatopu e kaskas na sin du puvenche she kaskas na shi e fa me mainge lemlock na lu puvenche she kaskas na shi ke topu ke fa el topu ke fa na shi ya komti eto me mainge nga fa mo lemlock na topu ke kaskas na shi ke fa painge kaslan chiova na shil Zerubbabel faken tie ke puen ko ke ko ake nganuk chiova lan un meun el fak a fostaf la kalamyange sha koman o all lalap kom fa ek de shie en de bashbash yematal Zerubbabel el fa wishe yotcha on lung we saw sha faken kalang nake pangan marit ke papal kusai mata wana ga kalamia when papal chinge me utaka kangan nangat nakat namnas proile ke fakulon chingat ke kasmol matagan jipe litigot baba gat liye fishing go may makumsang na sil Zechariah ke sapta sina ke saptaon kostanal atmaal kumsang na sil may ke fung ito ko akli me kors pa kung usina sis ke kasmolum ke pelsing na hakatayan na sis katin ito me lampstand so kung na ke shakfik ka olive lugan katindela wangan matkan shuk temple makum sapal Zerubbabel lan masyay
siya pa signify presence lom na sintal inatin ka nga. Katindi pa na ke akwa makumesya na siya musyenge siya kat pa temple musyenge. Na finchak loma ta kalim lom siya ta ka ngon lom magain. Inilyap na ingat kay siya kusay ke pelching. Siya na siya small mapatpat we kalim misla may na kadinash ke pelching. Inakagat lang na ke flok lan lim. Kapan amnas ushe kating kalim ke kating die mol lan kaslum la shim le ke pelnala le som la tagatana kat patimpal shima ina mashaya kingin mitigi patla kat proy kaksugin gum genen chi shimitlang los kat proy amen al makulo malap ke background mauta ka sil oratory lashing triskal el academia dana Zechariah el ne mit palashrik the lalien laita chi lalien na ke saptai ka shangeng ona la academia el daga li me fincha el shakshina el li na paela le ya yakin tonkis kong which is Palm Sunday, which lead into the Passion Week, which lead in on the cross. Ikatla Zechariah niya. Zechariah fosya. Eliebe som lais na nagasapta singal siya, fosingal lu nagasingal dolula. The cross is really manifesting ke prophecies. Masim lang. I think that na the prophecies makayin na pakat from Ephesians by dakang penasil Zechariah. Sign, asakal by dakang nasil. Now, Eliebe alipos kada fa mo divine being, a celestial friends mataga from kunyak throughout this book. Nagatli shafla yan yok di ginagawa kadil from pasal kalim ke book singa. Kada sum ta lalien mal liebang alien dai Christ shimay daga ke me Revelation. El chakuluk na singa lataga dataga pangan belge malataga kiapala federation singa som na ge me tribulation and the belkok na lapshimay daga na ke second ya tolu tafa na ke emet ngan na ke ya tolu tafa malakanausla covenant na sin na din gat ngan el kuluk na Zechariah liepe ke Zechariah sapta singa ko fosinga ke to fosingal chi fosingal sapta singal chi fosingal tolu na ke singa ikor el liepe and that Christ singa Armageddon Mayroon singan metigi 1,000 year of millennium kingdom liepe taga ke Zechariah singa ko fosinga ke tolu na lie second coming elie Armageddon singan second coming singan daka elie la taga ke Mount Olives lie lalien mang na shaflian managay wabangan tukun second coming singan itakyang pelandia ke Zechariah sapta singa ko fosinga ongot na galungol si millennium kingdom singa Nagani millennium kingdom singan taka na ke backdrop si mau daga dahil tres kalangal na pelchingan mitgan follow. Dahil follow me Zerubbabel soswa me el pa met tol si makaring spiritual aspects lan met tausin lang mga maflow. Ngan we be Zerubbabel el pa kafa na singan. Ke ako klan God el flow ma met ngandar. Full si me dahin me in si taka rala foundation si naga temple singan which signifies me presence land God. Na vingat liye, taga na ke temple singan, taga sipa som na ke tabernacle, som na ke temple al Solomon, temple sing katram nga taga temple aktolo vingat liye, flow land temple nga lamnuk nugay ke yan may siya Solomon, Zerubbabel bangan may time period singan, taga ligi show, man Solomon temple pa kanan nila, utak la, pa tres kalilak lang mga. Nangyan nagatliya na backdrop siya pang yung siya pa na presence lang God. Hello singan, ito la significance lang temple siya kata siya pa flock na rolos.
Nakatsum li el tram kun temple alera ta makanan nila ke 70-80 pangan temple chima chijel taga uchak penal aro oyangan temple chipanal suro papal ngan sumne era tilrala yoka ligin pe eke New Testament na much more significant na ke Millennium Temple chima Zechariah li ke sapta singalakus ngan na ke temple chim singyo pe temple chim singyo pakot kat pa temple mi singyo today temple is us the praising temple pakot na vingat te man me kos pangawai ka taringan lomnuk nuke Solomon Zerubbabel era nakot na matodo lala siya pa ito 7 years of tribulation siya pa Millennium Kingdom na siya pa asnay mit ni misiyang pa eternity temple siya hello sumda in operation tangay dili kat pa temple ka din taga capacity mta kushe force siya nagay ikot siya ba kushe na furnishing ma itak lake leng ke cash na tas kusay nga pa kat sung ka na usta ako klan gala kat mo pa yesis Kata na spirit lan God as power. Kata na arsh kalan ngon. Na kata na vinkat mata kya ako klan me fashion gelong tolu nam singe. Kata liye machim lamo utaka ke ngon nan God in lutikat kaikat akswasikat akataya was instructions of righteousness nga na wang ni bagos nga norek for the last 23 years. Now in other words, kung ni kan mi siya fashion niya long dolo. Powerful auction ang dalit na tingkat nga dan sum shaw yait nga ul. Na kesipin akwaklan ka, elsipin na flowan ma. Dan siya re-establish temple siya nga. Nakad kat weapon na mo siya nga. Shalala pit siya nga. Nas ngati siyang pramin mema da shalala. Kadin niya time period sila Zerubbabel. Soswang nga relevant sila oratory sila kusaya nga. We mas may takyang na siya nga. Ako lang nakita kalan lang. If in that na, it's approximately 70 years pagkatapos ka 1959 nagkamasin nga live vote ka for the last 70 years we went away from sa talan siya Nelson akiye vote taka na ni mo siya taka na ke project 1992 na 2002 katsung na kadinan follow na kamalan kat na 1902 transcription ba na ganin taka man pause lamb stand siya from ganyak kamarit siya from ganyan ang na in other words katil si pa ko din jokwal na sing mat ko siya when nalfollow ang masuro papo taga din niya difference siya mataga ke foson ko ngan la ma siya Zechariah liang fishing siya nga elie lamb stamps on Paul siya nga lang we me kental lamb eat course nga pipe eat course na ke lamb suko rela 49 pipe eat course ke kay suko lamb nga rela pipe ang alyanofon nakadin liye akal siya mauda ka na ngan ka pa operate kalim siya compare na ke temple ikas nga akalim meta lomnuk ke Solomon Zerubbabel era kat pa temple mi siya kadin lela matun nga nuchak sang me while nga nin keep the lamp burning Tamashi makataga read ke fosi na kay course nga kalamita na sustain, self-sustain. Lamngan for na. Maki ka si mataga kang online kat nga. Pasi feshi nga taga kang. God's spirit as power.
Ash kalan ngon. Na ito ka na, bakit tinaisus lang kaya nga? Na last 70 years, yes, yung mga flok niyak ni Zerubbabel, may tausin lang mga ngan, dan flok of rela, temple siya ngan, katlan siya pa flok na rolos. Bakit yun na yun? Bakit siya lalap siya nga kaya siya lalap, may tiga-tiga siya pa fos, ko read first by first. Taga din na pala, pangan ate siya makatakas kengin. Siete solan makers fos nung altolo, itekta section na klusingan, itekta soul singan, section na klusingan pa, taga siyam kanyak, lampstand siya masiyam kanyak, kaya fishing singan. Lampstand singan pa me, kalim. To like section na klusi ka tempolan nga. Nakan me wang kalam yoros. Kaya itekta malangkat, itekta chijas ki malangkat. Kaya papaling sa siya. Pero wangan na pa, hingkom ni consequence makadas na wangan na pa kalim. Pain matlasya for the many years. Lakum long silong kum tilang kum tilang silong. Lakum long silong ka tilang siya. Bang may na infakya kingin. Man mula siya pa focus. Takot ang yok lang ka. Nakatiyada na severity lan opposition matagal line na Zerubbabel walal sos wangan delay ya building singan. Napa fishing singan tidak yan na Zechariah lan fa kakayal Zerubbabel. Fingat lies sapta tolu tana from fishing chipay dak yan na sil soswa. El by clean kalan kade clean him up to really get in the temple to do priestly operation, daily operation. The specific one lampstand singa nake el chifena self burn, chifena equip nake pol singa kaken while ngan ke me pipe angalyangan lamngan for na on itself. In other words, wangan matkan or a building singa siyan kalan ngon matan magana pa ito ka sang na siya Zerubbabel mga pangakosing in kalam na si kompa la temple mamasyal lang finan ko siya temple mising kat na phone na pa temple lang masyal lang ngon man kat makay nakapakan tulok na temple nga nakan me pa me ina na si susta siya ina na si susta siya wala na siya lakkalam nga kat enan for lao yak lalan fungi ngon lan kadinilya na kat mesingan lam lan kadin si bafurya pangangon sing unonin kof singan si ba ilya na kat kadin susta ka ngon lan kat naget du susta ka ngon lan kat silia ki kat na ngon lan kat by provide every needs we need in to most holy place na ka outer court sing. Kada som first by first yata in tralalapsing an ansisla. It's the same perspective, same condition, same predicament. May nga follow, line niya kildal da sakta, may masingan itak na sil sakarala na nga italan, wan may kansu malan kat. If alin na ta, machi may sang aksya fila na fun na building siya ba, kalan ngon sing. Ngon man kat pa equipi mo nga. Tekain to ko kaya source man fell. Naman as long matching kadindi na pa machisil fa keke or masapta si fosalikos. Moit sap kamat tamalutungan de somnikian chusim na dike me sang may sang singa. When may sang singa pa kat the Holy Spirit pa katash kya week nga. Ngan matal the third person of the triune God siya shalaya kya matching Zechariah akos fosina kay kos. Tagada na may sap ngan matani ke or masap taluo ngon lan kat patati na sin may ngan wanan tagal na ke lawful signify presence lan God Holy Spirit pital to yak preach pangan kasing na vingat sumni ta nalla pos na paye me oyama ngon matalil ra ministry lan ngon matalil na kadin dal much la third person of triune catching victoria kat
litigat Jesus Christ, second person. Wiki me da katramram kin papa. Wiki me tigi papa katramram kin all the scripture. Na para disconnection lan mat kusayang eh. The all the scripture button take for the last 23 years. Manefo leng sa singa nisla. Lamstem si mga taga first by first tagang. In usye na generalization sin connect na kama triskal ligiatarin. Kading kalam kela for the last 23 years, tingon power makina. When got some again Jerusalem did not wait on the Paraclete. Kat the Holy Spirit. Kat siya na som fong mamawal kat pamang. Awangan ngon ke. Na vingat taga lim ministry ma ngon man kat academic puk act. Oret ma tanali pakantin ma lara. Awat lang malong lakos. Ministry lan kat the Holy Spirit. Delara o yang ministry kadin taga sang na ke mariching pen akyokye. La kolan ngon matal. Ito kata na Spirit lan God, the Lord Spirit, Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of power, Spirit of knowledge, Spirit of fear of the Lord. Tagay ke Aisha singal si Foslu Old Testament, kataga na New Testament. Orit mata na ministry o yan ministry lang kat the Holy Spirit ma long lakos pa lukels mas like orit mang. Kada sunta ranges from me. El teacher siya. Ngan matal el teacher siya. El source na ke spiritual gifts. May sang eh. Siya kada taga lipet na ke kunokan lala ke week nga. Kada taga na source of unity. Source of unity. Eh pa siya unity siya lash nga. Umeli ito na orit malash as church together we're not united. Nakanawang ngon. When organization bangay, even kataga ke unity, ito ka na ke masya treskalil akalim organism siya when kat the Holy Spirit el mold. Para mauta ka ke kaslan ka the mold. When inspired by God. Lain sa siya singa wangin marsh ke. Wangin ngon mong yang na ke, manamit sombrella. Aray, tak da masya mataga lampstand siya makada samsam kanya. Si first na mit nage ministry lan Holy Spirit siya, source of power, source of liberty, source of fellowship. Kung nito our fellowship makadara, sige nan kamangan. Fellowship makadara mising at som na from kun uniform, from menu. Katin na taga fellowship ke kaslan ka. Katara masyayang. Ali na ke fastlan ministry met taga liti nga, tal taga fun night. Fun night magana power nga. El select overseers. Sige limasingan. Ngon lan ka, the third person of triune God, ministry lalel, sila pa mo ito nagkaklan sa plan God. Akata mo ito ka mo. Kat power day niya mo nga. May trouble si finan nila. May tigil mo yun, ta sismok, samram na siya. Sige nan ka makadashkang eh. Panga fosyak, lost lalangan kusayangin. Ngon ilwangin ka makadashkang. Ilwangin. Na siya taga tilukin, siya taga saman mga. If a wine mat saman mga, katilawit. May katsyangan, or man na sinumay. Na try liban kume, teka yung liban. Yan ang ngan kat papay na liban in, then akalam yung mga. Mesing eh, may tayong follow-up na kimapayalan ka. Kadina is small lesing. Kat first namin na kimalalama ngan matalangan, it produce fruit, el intercede, el intwell. Pwede mo siya for lauli, ak lalad fung ngan man kat ilyak na yung matsingan ni me, ak mulya lak, regeneration, born again, el intwell, silya ki ngan singan in nganan matsingan. Lima, kat Holy Spirit lang. El kaso, el karangan, el guarantee, pangay kat seal dari. Na el 12 mo ka na, el sisislap.
Meshingan, obedience lang kay siyem with lalad fungi. Kung indwell kay Holy Spirit, born again, kung taga, ako stand na get Genesis, nag-reflection, ukay ako klan God. Kung te indwell, ngan matal te, matayin kung magay na, kung ta exist na. Kat pa temple missing. Temple siya, lal Zerubbabel nga. Falok niya, may ako klan God. Elsa, toko siya lang Persia, release siya, may nga falok. Ako klan God pa mga. Tagati, alla kalim la, opposition nga taga, pa, fishing siya nga itakyang mo, no one will get in Zerubbabel's way, kung nakel preachingan, soswa. When ngon, yakfas siya. Wangan human effort, kaya masyalak siya filamang kung wangan human effort in the opposition force, may tagan tulog niya, ako kan God, nga fat na pay, pakatas kami siya ngayon ko siya. Kati na matakya ako klan God, ingin na, kaya siya bin pakot ninyo klan God, or ito siya mit, or siya, kung di, tila ma-extend siya ba. Vingom som liyan na kaya issues nila nila, kaya time frame siya mga siyang from 1959, roughly, for the last 70 years, alal taga. Vingom niya project siya may takla kaya 1990 kaya 2002 na, or ito siya nga taga, lunch church la, itawali kaya 2002. Nga fat na pa may kaklangan nila. Kit ni siya lang collapse to zero functionality recovery kiel if pakotin yok lan gatlanta ka ako la nakita ka lan la imet patla. Wait ko siya may ngan si pangal saman nga. Ngali manik le nga kaya ngali wala lila since 2012 ni mo siya nga na wangan na pa matafong la ka in fact at matakya makikiyap lan met fashion since what? Yon rak. Met kapat ke yon rak ngan pauskat ni masyeng nga. Tana itakle section siya mga taga first by first yang. Wangan kalim, lankad, kemalan met ko siya ni masyeng. Aragot kuflan kalim kela me water baptism. Siya na fought. Wangan kalim lankad, we got the me. The force rate filan ko siya is skyrocketing. Compare na factual tres kaligaya na pastali. Etin waka. Lord makin Bible mata siya. When comparing na the force rate in this time period na the force rate makatiyam siya. It's a big difference. It's a very big difference. As a matter of fact, pastaligil ito na pa alalagin mo, that was one of the greatest leaders lang matkosay. At tifakin mo, tangali na kaya time period makatash ka na kaya consequences matakat sungkat mo siya when katsum niki ako klan God. Naragada takal liya na temple na pakantin pa masyala finan ko siya nan masyaya. And who's gonna be in the way? With makin lang si matagal kaya 1992 na kaya 2002. Pangan with my line masya ma itak na siya electrical check. Lanta ka hakula na kaya takalan lim. Hakula na kaya takalan lim. With na kaywa malay masya ma na orek. Ingay na finan ko siya pa. With masyak na makin makikiyap si mafliaki for the last 70 years. Matak na iwo taka ni kaya may masing 1990 to 2002. Kanina flock na nike 1902. Bible matter kusay sinata siya. Wala nga kalimya. Masing auto yi, it's on the way. Pensi yung kata, kada share information, may nensum na kaya, may mode la siya bagat focus na kaya. Masing pa na nata siya. Naro, kasi ba taka na kaya
first nige fosse fale ma katakalim kat ngadang tan lubuven chenge to ka kaskas na chel sha Zechariah o ka select na en mutul kalmian ba ifingat ta na fishing aklime ko pa night fishing aklime ko na niken span chicken na chicken an gaivin line chi fong chi fan na ka fong lu takle a fishing al ko pa ta ke fosni ke sapton ko na sapta ko pa ta chicken an gaivin takle mal ko kan train na fa du pouvez voir la gnan el chi pesan mana yo el chi pam tul chi pa kwa kya ke chicken an ka o ka kya aklime ko pa ta chicken na el chi kum liye pange el fat na shi me akum liye nga fa nga xie nga liye xie me lam shakol no fon shakle nga liye me man shi beri di fo shakle el fat na shi me akum liye nga fa nga xie nga liye xie second lam si saklu elie si second lam shakol no phone we pol la fin davian lang lam la it kors fe Ars pipe it kors na kel kashi lang. Na vingat liya na kulo malap. Kahit palikia kingan. Ars lam it kors, we pipe it kors na kel kashi lang ngan. Afan ang silta malitres kalinga, liya na kel recovery si mauta ka na kel temple siyan. Significant la, pasom ni kel tenil sapta ya, fos longo la kors, ni kel longo it kors kel sapta ya kel tenil. Akalimye breakdown siya wiki ngawingan 7x7 7x62 na 7 rela itngaw na phone na pat samsam kanya ke puksila tening kadin takal dieta na 7x7 siya patakal ke mo reaching bel siya na mafria ke mo itan takal na ke rebuilding siya ngan wiki ngaw lal ten lam tawak skili kato yan shaling और डैनियल el में we som si masya met ke 606 ma tagadana time of Gentiles singe officially started ke 606 is som na ni ke second coming kadin ni lalien nempa system silan ka kadin ni plan lan ka na waki tari mang ara sur from kunya flock la Zerubbabel ngan na ke fishing sila Zechariah yang ito na ekayel daga pa na metigal Zechariah dal or daltagan na pala in the same time mashi daltaga kalam yan ba in flock ya temple siya masyayak te temple yan na efo katlan silba na flock na rolos masyala temple siya katlan silba na flock na rolo pangan mission siya matagawanan manik legal me Zechariah ekaing na vingum loin dana wana treskalilaka Malakai Zechariah Malakai kumengatang dana mai kekla na shel Zechariah ngay masim na jintik na jinkat nganin me inusyal that between those 400 years of silence ma really Old Testament New Testament ngan kadili kwepi time singan kel Zechariah shikili silence nga na instruction nga intakyang na siya. Wanan taga from note ya, mutum dalil ya, pangin ma instruction nga ito. Tana, palalien ikakla sila Zechariah nga, liye mana kayo wana major prophet Isaiah. Taga din liye, itkos pelikos siya nga na kaya, pai itkos William sukungan tana, this is the beginning na kaya, restoration lan temple lan Zerubbabel na kaya
katan sila na flok. Glory sila ka na flok na rin katan. When nagatigal Ezekiel na glory lan kat somniki temple la Jerusalem. Na ngena flok niya melos in restore men light siya pa siyang niya. Talin flok la kalam siya na fel. Di pitchela lapsingan. Tan flok la kalam siya lan fel. Takan na ke masi mga ako maske for the last 70 years na kat mga church awain kalam lan ka rosh. Lier masingan. Kat mga pat temple, kat pat church, kat pat body of Christ, awain kalam lan kat uskat kepel singan. Liet disconnect mga dash kengan met kusay. Tana, uy, lana pa siyang from ganyan ngay. Apangan main furnishing na kaya soul, na kaya second layout ka temple siya. Kat pa temple mo siya nga. Kalam siya nga wangan. Man maka lang kikiaps sa siya ka or magandang siya nga. Na wana nga kalam niya piya nga. Kung long nga katiya nga, kung patat siyang na kaya lang siya nga, man lang sa siya nga pa sukya temple building ne, met kusay na mo siya nga. Orator sila nga taka ikak na siya in kalam la masing nga pa taka flokon ma kat makain na pakan flokon na temple siya nga kat makain na pakan taka masyay wen nga taka riti fosla lang nga foson ko shit kors pa tako ship punchline na kaya marit siya nga taka din niye flow lan mang shal siya may fishing siya may taka na siya lang nga na pole siya nga lamit kors pipe kors na kaya kay siya lam connected na kya. Wana in pangan pol chingan kyak usye oil chimay na nan sang kalim in rani kalim chingan. Wana nga fakepya nga temple chayangan preach ngan sum natla oil ngan reservoir ngan amashi nga it's flowing on itself. Kadin lila pa topic chinga tagal kya. Holy Spirit, gosh, Spirit as power. Ashkalan ngon. Nakasingan, makaya na pakan masyala, temple na kayo mamasyala finan ko siya ni musing. Ina nas connection siya. Ina nas repent. Regeneration, po na kinsingan sikyak. Ina nas. Nara faka pa. Ako kaman kat kadesh la. Faka pa kadinan flot na kakuklan ka ma kadeshla para mit song as ne utagang tal sum ni kakuklan ka mit pala taga meti mat treskala drakala mi ke period lal United Kingdom ne ke divided kingdom ngan mit pala ngai katel sapo in akas makinelos tal din ali 722 PG kananila Northern Kingdom 586 PC kanalila Jerusalem with temple sila Solomon exile tolungan som 605 606 580 597 na 586 na ngeno return siya may dapat tagatanaw siya na context sila temple siya ngayon yun siya pa masyayak na inflok na presence lang ka din flok kalam siya nga din flok kalam siya pa kataga lieta na it's burning, it will burn by itself, it will self-sustain itself na ngon siya makadinin na niya na finangkusaya pa inalaga forrek na fon na temple. In other words, light him up akmulya inuchi kalam siya makadinin na kanya. Nakatiye siyak olive luka shiske suko on layo ke polo masuko niye on lesya. En atopu kaskas na sin tupu vanche siya kaskas na siya ke fak mea maingi lemlo. Na lupu vanche siya kaskas na siya el topu ke fak na siya. Ya komti ito maingi en afak ma lemlo. Ya komti ito maingi en afak mo lemlock sisak lu cape singan mo lemlock foson kortaka nail topu
Kas na sig fact painge kas lan chio fa na sil Zerubbabel. Pange kas lal na sil Zerubbabel. Mesingen fakan tia ke poeng ko ke ko a ke nganu chio fa lan un met maun el fact. In other words, when na po o yes ma Zerubbabel gan shivana build up this. Esa ang background singa opposition. Dal folokin masaya met nga taga ke shukya. Na artilay siya taga pe. Ara kung mesum liya na ke me met pala si mawala Zechariah nga na ke eka ita na eka taga evom del sumunta ke lomo shim del nga temple lan kat an masyal. Ara kung del orit man orit ma wangin ma kung del ustaga ke. Eka il sumun ma umtel mungo na mungo umtel ko flan kupi. Umtel mushir umtel sang nuk nga umtel ko flan. Hey, that's what's happening in a lot with Koshine. Fuguna no kulukla man me tal som niki focus on rebuilding jenge. Tal som na ke malalo shivan. Nara vingat taga na message mga kumena nish ke machingela. Kat makay na bagan si befloko na machingela. Wangen nakwaklan may kain flokin masilan katin. Katindi fashion me furlan lam it kors maliyak nga. Nagya supply na kianda na wangen may kain sifana ako siya ke sustaini fashlan kalim siya nga. Wangen may pamay daga kain oppose masilan katin nga. Paya daga nagya fosit kors nga. Katin lela wangan peng wangan ka ang ngon man kat magana pa usi ko si may sang masyay latim masyayat si ba flow na temple singan na kat na kay wana mit ko sayan if ingat na isusta kay ngon man god ngon makay napakain si ba flow na ngana si mamisye ke karda na fidan our spirit is dead kat na fon na isusta ngana misya Ena na si susta siya. What siya sila kalam nga. Susta kaya ngon. Truly I say unless one is born again, elti kan niya na kito sa langkat. Na masingan pa na taka na si kumising ingin nakating kalam ka. Kat pa temple mising. If ingum na susta kaya ngon man God, nakan na temple singan masyal. Panga o iya si mga kumin hindi na kaya lampstand siya na olive me olive tree luga mata ka ke masing me may silal siya Zechariah nga wangan siya kan siya na muli ka tiyak rela kalam siya uchat na ingat siya norit malan God through His Son Jesus Christ nagka praise and leadership ke dwelling and filling of God the Holy Spirit in God. Pange may siyak tolu ke triune God silas nga. El pa katlutut kem wit na fon singa. Ngan matal. Katlir pasalayak lay ke fishing silal Zechariah nga. Met na kayo mataka oppose yakwak singa pataka na ke fos ikos singa. Akalam yang siya kuman o Allah lam kung fa eklesiyen ta pas ye matal Zerubbabel el fa wishe yot siya on lang we sasa fa kan kalang na ke kata ka lieta na opposition mo ingay na ke malas ko siya nga pa kikip na lalap si ma opposition siya masang line or malan kat na sinmat ko siya ni masing pa project na kikiyap siya we mas makwakiya wood ni masing nga last 70 years mirror na ke 70 years siya mataga ke me flok man talit na din kat ngan tukun niya ito lal flok foundation niya pa layup nga presence lang nga din flok kalam siya nga mold siya nga flok siya tako, isusta ka 1959, siya tako, etawi lang ang church,
Etawile ke 2002 siya project singan pamtawak uta ka paypal tina paye siya kit nila tina function kom ni ngani mo wetlas ko siya orator singel weapon na Zechariah na si ngafat na pailawan matafong niya kimasing elta ko nu siya awkward singel to make it real relevant na sin metlas ko siya na numbering system ma taga ikekla ke Old Testament na ke oya lashmet ko siya mising aga din kalam ken na ngon man kat wang ni ke makatash ken oya si fan na flogin ka din taga na ke ako la si mataga summarize siya ko siya ngan mystery na si uso na shikpe kat sum ni ke ako kan ka furnishing siya clue golden lamp siya golden stick siya kalen pawangin na ligigat niya God pakalim na fella sing. When I take na shintik na tingkat nga the Israelites. God ingin na God. Sightline niya ki masih may take na shintik na tingkat nga me somriti Rome sapta singal China ke singal tolo. They're being sidetracked. Therefore, maki rejection siya. Siya taga pa na akalamia kika Daniel sapta ya first long lakos na kaya long it course. Kata taga na 7x7 siya pataka. Matawag yung Mashaya. That's the beginning of that 70 weeks. Bible akalam mo, pwede may crucified na week on wala siklatari. Na week akit nga ulya pa ndasano, we in between 69 weeks and 70 weeks na kimasitak yang nasilten nila. Klik Israel bang we are in the mix na ke mas may tak yang nasil Paul. Mesingan Church, body of Christ. God pakalim sing. God pa body of Christ, may usi kalim sing nagfella sing. Ko siya Afat na po wan kalim sing. Ne ke ikatla lalen nila tafong na masih makatakkin. Sietas ko na megor fastong dodo. Itakta section siyak luman. Our lampstand singan, which signify the light. Christ is the light of the world. Kantakel Lord, sure. Ala yok makuluk. Meta siyang indaga fact na singkat ni musing. Aro, consequences ya panadak for siya metlas kusan ni musing. Agat pang may wuklawan, makain wuklawan kat pang may question. Akalamiyak, omniscient silan kat nga wangan makain wuklawan. Wangan na pa liya na kayo. Pakalim silan kat. Nakalim silan kat ma Elia manakay wangin yoros mat kosaya. Man kat chivena isla. Kat chivena isla. She'd be repeating 1902 ikakta ela. El sap ngota ya puk siya pa ita kang. Fakyak na si musingin mo, it's on the way. Kas pa ilan kat. Ma ngon mong yang nagya. Pakatin na ngin na. In Mashayak temple sing katinako lang nag-flock sila lang mo. Therefore, if in kate, kaya straight, nakilalain furiri si mata ko, fakyak mong ulchi fasalikos. But las ko siya, lang na pa yesing. The fishing siya kimikos ngayon, concept lang siya, taga relevant na si kom, kat pa temple, wangin kalam singa kaya. Neke nakat volok na kaya kuklan kat. For loud ya klalad van shusla. Kaya mi shuslangan, ret makin 1902 scripture. Mat kuma ret makin ma, mat ngalikiya. Niya masyengin. With that, atagal su kaksikin kat kamay kaklan na chers. In daw kutsingin no ilang sinan kat katataga pa na tafel la me ma eak fashiya. God, Holy Spirit, ngan matal, the third person of triune God. Kada siya, wala kadakalam niya, or to siya laskin ng taga, siya punchline. Akfon niya lamas ma, total ru, kapel siya, harang kapel siya, siya la, or to siya may da siya flalan, met ko siya, triskal check, na kapel siya. Lali pa yung anwi ko min kaksikin kat. Pain met wir sige mga tagange.
Kulo ke malutut wo ma taga sin ka fa na singe kadin ka inde ka lutut ke to metiket fa ge nga orala ke sin siaksi siakain utsak na ke to ko sailan ka sao na dalen kastan kat pasang da pokla na fa nga wala da li panin kan taga kalie taga ni lasha anakilen metma dikia pasha inakke gat ke wange lo malap tandai Luciana Albert matan gat diki matan na ke waklo malap masingan in gasikat moyen anaking academy katakot na kusay katakot na in kasao kingdom of heaven bakadakot na ke na panangaro na ke faksibenge kadin os in lamsten ingen Husngagien lamsten matamlipan el samram genge na ke pange ansisken mesha kalif nge na ke fastlan wangen mutjakla kaksekin uskaklan gata tamul Lambert tuwo glona singat glong alap ke aspeloman pastuwe pa tamdalisiana likiyange esratolu longolalgos akay siye fas si na naknas teka note ki masingan pange confirmation kiliti lomo tamlipan amen tagape ingasha akayen met fakak siya upi maash akola na siya pa upi na sin met fakak mapay siwasan ka tiya siyang tota pangan siya crown devro ma academy ke payapala siya pakatangla mashaf amangan taga nakayagat lobetam dahil Fräulein ayabetam dahil pero si gaslosan dekain me akalemila wow singa deka yata sakta ngan naklen pe tuona si was klona sinkat ke silen sasya all the way from Kona lomalap namarstila ayabe damdal sepe Youngstrom praise the Lord tuwa lomalap wawa Noel Merry Christmas klona sinkat ke gas wala na lal lomalap pe ke faklomo nakayagat Aglen gumbe damdal genye Charlie from Columbus, Georgia. Aspeloman akayagat pinganalen kulakaksin gat kimulash kewa. Dikin McKenstein Ida from Indiana. Paingom kulamalap pegasluma. Ege pasalomin ka nakayabe. Matbuyom matlalalfungi. Lem kiltuden gumfa long Pasek sowak na lang. Kulamalap tamdal Lisiana in wipe may faklom mit nga nakayagat tamdal bed O.C. Thompson tuwo klosing tabalang kaksikin gat ke maulas ke waglamalap. Wikat yang imet olitu tamdal siya klain glamalap tamdal ke may fakpeloma sa pasek nga tuwa penasyon. Ngan make sure lagat cover kay wak kawi kaisyo akay gawos agikasin asmagan. Glamalap pintam la David Bange an paingom glamalap ke maluti makat kain skill to singa. Makina usi masinga mayen mission statements ko may kekla na siyes ke praila siya pa tamlali panel akas maganyagat kenge an kain truang na ke ako lang nakita kalan lame nikmet patle. Nakpanas masingin alangan yung kumla bange akut na kumo. Ako may hindi na ki payapal si matamalipan na samsam ke ma il rela auto singe bange payapal sibe mga riti. Ngayon aski manlos ako katasik ke mantika masi kapinundik. Singa sumnoksayda inekan ke inel papan ke austaga ke asum ke yalo tari Oko klata masinge ate si bang Bible madal ke kaskusay bangan masi na project si matamalipan na samsam kune pamasinge na
replika si ke pa ma sukle sing pa asa yaw lo rekleke siya yaw ngai tangan pa ako na ke rom singal dolu delesta ka singe or ligi ma si ke project singe na ke warung guluk siya folok le benan ke mamata siya en bangan originality si mo anke leng singe na kata mamawangin le ligi project singe na pa ka singe Jehovah elda ke Yahweh kas na si bangai na kumeli na ke ka so siam ngan dak lege na tipe project si mo rek ka deliek ki Wednesday la fak la ngone le sang etaek elalmet met a convinsum na ke maritan ke pa palanda lalmet medel de ka metigi etaek singa pange ka ma konfine oraline bange met trade luma pange ma si ma kom ngos la ke pingano lena kome konek mange katigan sum dashi del rook fundraising party ne de konek mga shikla level masilan gat nga lemel ship ya au ya ne ke au tolu awan ko shibanga siaklen yak leil na panangara who will enter the kingdom of heaven and the ke ko sargan na ito pa fakla ko stia ito ta elosya sesi was fatia is usulalo sin toko silent god pa pal metal ke gas kusay bang reading ko sintia kia payakle wangen met pukash kametalu na me na ke mashalala kamet kosho kamet long ini kwe kamukul siya orek makuluk na sin mukul kamet pusapas kamet rap ka kamet shoy kamet akshak kulu kamet isla fa is usulalo sin toko silent god nara masima tamali banil daga shaman ke idea sima eramram ke Zerubbabel nge skinanga Zerubbabel as a governor skinanga governor vinen ko Israel fin li project na yoklan alu ngayon kain moklela insikyap mayen masima daga na si kumapa our strength or God's spirit malu si bangan din sila kashkala si fena kung ako metaka na kimasi matamalipan nil tikat kenge siya ikekta na siya Zerubbabel nge ngan na mayen ini na si mayoki metlak kuma pa ngan lan kad wangin kalak kum si fena nara ki masi mataka ki tamalipan nil tikat kenge kat ka nakilin duti nakalem sila ki sapta ko fashion na gate coach ngeta na ngon lan gadel da ko e conquer la wena si kainin obstacle may obstacle nge mama kat di mo maupe ko lait nan gayak mo wangin line yel kadita shaflayen masingan nara son tolu fasal gusto ko fakta sisla when damali panel da sham ke enge enga dayen les kumlong pasao tieta enga lata yemi na pasam kun men enga kaptriyak na kingan oinge med ena ke was Jesus la kingan na pafakla like God's spirit when is unseen katikan li me God's spirit katikan li me enga tarak the physical result ke fakulan nga nakalimia nakikat kapun keskun isustain nga ngaya kadali lemel fact na sila Nicodemus ilange the wind blows where it pleases enga u kasom na yen ma elang si som na wayan kung kan lang pa siya
da kum tikay ni tala takaw yeme. Na para el fakla kasiki son dolu si mga ridi the fanatari. When ashkolaning na pafakla, it can only be accessed when the condition is right. Kolaning singan ash tajakta iplak kumgain ace kaya accessibility na kaya in a condition in fall in paye she was. Narakat finli na ke nes nga el for na ke enma atakawe me in mail kain me fast na ken oxwan sum na we. Masi ngata kana sisla 11 na ke katapa el fakko na sinmatlalal fungimo katin kain nakatlakingon. Na para Paul el fak na sin met Ephesus nga fak mo met Ephesus mo yan leng mata sing fak mo met Ephesus. Kung sum ke saptal me ko fasingalal ko san da fakla ko sin tia shai ke wine ke kain nim may nim ko sin teng ke me ke ngon. Na spian pa spirit ngon singel operate fully in phone lagi pel si matlalal fungisi. Art la kuma circumcise kat surrender. Kadesang mana kayo pipi chika surrender. Ipre mit fulek talik sinatal na inpon kat. Nara ngon si manuma si ma samsam kunya ka spirit singa as greater power than human effort. Kaliki mga kumkapin kaslep kuna finash. Naura kumfin me nan ka naki kata yasum lang amta merke mo ash contest na kasi rekle finan San Diego. Na contest singe rekle ke yacht luke America's Cup singe. The Laurel and Bell singe sisala me yacht merke ngayon katang laman New Zealand ngayon kayan siya ngayon na billionaire siya ngayon sista siya lalo sang cash mga siya ngayon ay katang la tasakta fact siya lalo siya pa me tiki mani masisile ka yacht ka expertise lan mit niya barela kalan eng mataka kingenik lan kata elos kufasyan akan na kaya barela. Nakatfinan ka to a greater degree, kanman ba, ngakom na pa ngan lan kat nagiman kewa makin mukliyak ma ekawila. Mayen, God's divine win in ourselves. Pa usina si kum, kasi nga kadinash kaya para tamlalipan ni Shamshamtan na, mana kewa ngakom kyalye. Look, in the last 40 years, kato siya masyal. Mana kayo at kalye, kumeli siya flyer ta tenaw. Samanyak pesi pe lagi transition lash, nga taga ikes lagi crossroad siya tune lagi, silela government loman. O kwatwin, we FSM, pangamta pangon father, son, mother, manikat we met, kat shol met, kufla silela met pay nag-office nga. FSM government. Krotsun crossroad sila kada republic, kagate commonwealth, kafo independent, kafo kya. Na, tatlakakla wala father, son, mother government singa na panakat pala na mga tash kinim singa. Naging asami ki government na 1945, kat na-celebrate mo, and meron kita ka-aksiko siya kikatle. Yal nga ulan meron kikarangin kat 1945 niki iya misingi. Napako siya ta masikyak White House misingi nga. Kat na sano lamit mask nga katalakin ka di kilom katashwe. Kain kataluwe. We don't know. Narakataka na rin kat papasing nga. Inli define win siya sel nga. In order to live for Him, serve Him with power.
Na paano nga kung finte safe, ngan madal singa wangan yurosh. But if you have been saved, the Holy Spirit of God is in you. Kalman pa, you belong to Jesus. Pero singa kung belong to Jesus, ngan madalalil sili and God. Para Paul el fakir umalgos fasya, if anyone does not have the Spirit in Christ, it does not belong to him. Nara, nga kung fail, nakimasingan, we feel everything. A life without Jesus is dead. Ang akong inetala, masingan, it's free. Paano kung gusto ko sa online ministry nga? Kataka na ke, free na siya, taka mulila siya nga. Nga siya man na ke maula ka la. Nga pangon na nga siyap lagi hit nila kami siya. Dahil sin focus siya, isla payap siyak tolyo maulyak. Nga isam na nga pa kumul, tang siyak sin ka din nakmanas. Refer siya, ka unwayale. Fin ni lensi. Men lensi la na tao sin siya. Pangakantan siya sam-sam. Teke wulak o ke kalang makoten lal. So failure to have God's Spirit is failure to belong to Jesus. However, if you do indeed belong to Jesus Christ, then God's Holy Spirit has come to live inside of you. Skinan ka masing Ora Paul in fact, kasi korenon ko singalya, your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God. Mata kasin God me. Ke kuwostie ito, kakuwostie ito, ta Munuwo siya tembalan ngan matal. Siya inkawos, siya kewos, singkat me. Ekos tiya malo si Fena. Nakalne pa, kaya nga ako mismo na ki, nga ako metol si kitembal siya ana Zechariah, ana Ezekiel. Kat pa, kat sum na layla, di pa siya lomaluwa, tronje pangatembala. On the basis of his presence, God's Spirit is available. In naklakay simat lalalvungi. Orake, may deficits, Paul Shamram na siya lang Kosin de tui, kosin ti asray ke wine, ke kain num ke may num. Kosin ting ke ngan. Na fingat ke, ora oya si makatin nam ke sipen elya mataka na siya nge. Ay, sakma mo skumangan ka. Okay ah? Mangin ta ka na si kom. Stop lo. Ito ganyan na siya nge. Stop lo. Akala mila, nga kuminting ike ngon. Sipean pa, in ma elta ka, in pa karangan nano siya control, dominance, na causing in the kan kimula koma. Ini na si mayokimit la koma, panganlan kat. Nga kuminting mo, askalak kum si Vena, kasi talas. Manita lasha ita palas ni. Nara, message siya matakot, ang malipan nila ka, lakata ya kialam ki Zechariah akos, fosya na kasi ngalit kos nga ilta ka na kialam yila, ilta ka fall na kainin facet na kiwa ki mo lakoma, finna na ki merat lakoma, kasyaw lakoma, business nga fakla government, career, ministry, church. Man na yok si peji bagat, tagasam nga. We must have God's Spirit because God's Spirit can do what God alone can do. Nara kita ka ki-fish na klime ko shimata ka. Ki-fish na alko shmaita kyang si Zechariah nge.
eldaga proclaimi inda kalemi na siya pa punchline tamlipan eldaga kalemi na siya. This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by strength or by might, but by my spirit, says the Lord of the hosts. Nara kata pelki vision armasil sang si Zechariah lenus manasil elpakafana finen me juda na lenus sang penasin remnants me remnants ngayon na pangat ako naki remnants pa kowos masyek na langsi kat mataki mapay siwaslal ay nakil sapkin kikaslal mataka finni ki shamshamlal mail sang pe masap nga na sin Moses ya taka back for niyak lang so in aksafi vision si may dakyan si Zerubbabel nga follow la lame obstacle ka opposition fakalain yom kumusom mayin nga wikom ni kinasafla oye si penangen lame dakan kisang yakom katabel usela Jesus Christ lame obstacle is in the way ka opposition initola ele level out mana kayo mayin saflaya el makay fan na ba tuka mayin kastlal nituk mabatbat na paneng ngako me alena eninain shulela musingi ngako min fast tukun lemlas Jesus Christ ke mail pangon kat na ke mulela singe el misa darfin saksinge nangako min taka na yorol men pelsi nakataka na yorol kat safe ngon la Sicilian kat wangen molo el mulela tari bangi kaya mga kanusi tamlipan na nagakali kat fa pray laki malutut ma ash oye peki fashili klasha then wo yen man kayo God bless klamala lipan dalan sa room Kaya kulo naman lap tamil triskal kulo malap ke punchline mo dagay naksha filangan ngay si befak kulo kalwani atlan nagawa na ke belching naman as weekend na ni ke triskal ladaga kon we pa na proy lala we proy lash kay wan kali en fashili focus la komal te kalle kalim ke week sachi mai ket na shishn one man God Holy Spirit pa from third person of the triune God Bible academy ke Colossians chapter 2 first sin agya ko academy mo God Papa God mo in artin ka shaw God the Son is sitting at the right hand of God Father. Now, third person of triune God pa restrainer siya na masukya na elcha kulukla na makatramtram kin in pel na kayo 7 years of tribulation te sa sikat ningin na make body of Christ kat pa kalim siya makatil makiningin na usye more people to the body of Christ siya panga oya siya mga amin ang kalim kala church munun Christ of every believers choose or chenda like ma issues na ke universally baptized na ke ngonlan God art na pay shbegadin kalim kala indwelling of God Holy Spirit el sieligina filling up singa taga ke obedience lan kay shimatlal fun kom for la put your faith in Jesus Christ actually what siya talaga justify ya ki God when a Rome academy Rome saptal me or academy God legally standing in front of God has been ultimate sacrifice like Jesus Christ ke me finchakshin eli wekat tatari finnekat matkuluk met el wekat tatari na el pau si mol singa na kekat taka put our faith in him indwelling iyaklan ngan singa na molya ngana si mamisya pangan indwelling silia kikat na ngin na filling up singa pataga kemme kadin shishira kang ngan kat pataga na ke ako stainlash pange sanctification processing pange get right pange
become like Christ in every aspects of our life. Pang transformation siya. It really, the information that has been put out to telecast siya, it's more enough to tell you, conforla, repent, is indwelling siya. Nagyam taga, kung taga kang kaslan God. But that's how you fit the spirit of God. Genesis ni Revelation. Spirit lang God pa me, pa kung taga sonol, kung taga proy na siya, ano na siya, put your faith and hope in Him, and you revere Him in Pelnakewa. Mga norekeke, holy of holy, the most holy of all, where the mercy seat is. Now from that, you working your inside to the outside, kung taga na me, kung may read pa palin Pelnakewa, kung may proy na siya kat Pelnakewa, kalam siya nga na ano rin Pelnakewa. Now, taga na outer court na kaya, the way you see things, the way you smell, hear, taste, managawa ko taga na, kung mo swek na nagakuklan ka ata. Right side here, managawa mo lang ay malangkat magay na. You will not listen to the worldly stuff no more. Kung may siya na karing in temple dyan, you are dedicated. You're offering up your body. Siya said, man sisitak yan nga. Mutawa nailin spirit. Eke mercy seat siya nga. Kung working your way. Working your way the man, kung read the Bible lang, kung make it on the word of God. Kalam nga, fear na yun siya. Man kung taga nagkakukang ka. Kung pro, may kain siya na siya ka. Aram taga, outer court siya nga. When you come, in case nagka-worldly fell off, lost siya nga na, managawa kung liya, you see it through the lens of God. Na pangakasin ng God, Holy Spirit nga, pang-direction siya nga, elashin income, elan income, kaidi kom. Wana siyam sa kuya may dataga, mention na siya lo siya te, fashke counsel ng uncotly, fella siya nga uncotly. O kung we fella siya nga, matake uncotly situation siya, o managam liya, you're seeing it through the lens of God. Now when you see the uncotly people in the lens of God, kumamesyo maray, may compassion. Takotin, ready to forgive, ready to love, because that's the way God sees us in the first place. Elia God, He forgave us. So everything you see in a spiritual sense, pachishel daga we, mit kulu, we, mit rosong mungo, mit fairy self-righteousness nga lato ashla. Because they don't see the divine love. They don't see the compassionate. They've even got some work in the very inner being, Lasha. Isusta kang on, kumeta the outer court long kume, managawa kum long, malangkat magay na, kume, me off tunia, kumete tunin na kaya malan fella, o me tunin na kaya malangkat, pia malangkat kaya fella lost chiga rash nga, Genesis nika Revelation. Genesis nika Revelation palangkat, kat long magay na matagag Genesis nika Revelation. If you are genuinely, isusta kang on God. So you're seeing in the lens of God, you're hearing in your spiritual ear. Na makom kang mamtes ngan kumera manakawa for the glory of God. Kasi siya na uwishi taga messenger law ka. Ito alipan. Evin kom sisimani me toplom ka. Na nga evin nga sisimani nakan me ngatin na isus tagangan. Evin ma chi isus tagangan mdaki ako kan lero may sang as maluk me wana chi siya lakalim me. May sang kadera look me may tan leshen deta malayo. Pasang topokla kisinchat na buwo siya. May kuluk kaya sisimani. In the first place, may mga sisimani ako, maula ka tala, pangafag. When evin maula ka tinatala, ngati kan sisimani. May nga sa mukwe, principles makwagi ka cash up siya. Kada arayin loop me, ukan lasang. So see, mana ka watagata na answer apa taga ke or malan ngon pa poingat ngon pa kaidigat ke or malan kat ke fellowship lost niya finwan ngon ke mo lasha
Nam ne mas yakalim ya nge. Kemay nge madliling. Kat matsawa mol. Tia na kay kwa. Takat fa mol fal na kay kwa. Takos fin mol fal na kay kwa. Kos família. Takos família. Akos fin unie or malan monuos kengan kos famol. So this is the transition may the kat kalim ke Zerubbabel kat kalim na kel Zechariah ma. Ngan kat makay na pa na mulyak ka masyayak temple si mamasyala for 70 years. For the last 70 years na sin magklas ko saya. Ngan kat makay na pa kan sa munia mo ni kwesing ngayon. By what? When I put it beginning by faith alone in Jesus Christ alone from the start to the end. What's nga yoksupe? Naraving kong sisimani, muli ni kwa sibangan. Maki malpractice matagal ke Lang Sasisi ke Project 1992, nega 2002. Alu silas nga first wing Westside Chapel. One collection tagal ke. The arch and it took a mom gun the tolling arch when an envelope trap pak she ani took ya. So when pang and compa in she on na kaya may sang. Nangaliak practicing ani walang church walang ya. One pelin sang lalos. When taligia may sang ay ut entrance ya. Nam ta kana ligia na mucha. One pel chital may sang singan na nga. Oh. Sila ka mana wo si bangan. Nangataliak church wala nga ke me kaya nga suminter na. Ngasum ni ke basta tumadil sa mga sum proye ke element na. Nangasum ta na talara masingil manti ni ke frete. Talrani na fontik na tal nga ke lawn na dal proye na dal fa facilic na ke classroom dal. Omne mange pa na kadin ra. Kina pa kadin lela. Leadership, spiritual, we kafana mga in 20. In fact, ako kwan kat na sin metlasha pa flokan mga kalam singa na siya. Moli nga na pamawula. Moli ni kaya mi siya wana for singal do luke me rom saptalikos. Kadin na kan modify the body with God the Holy Spirit. Kadina kan muniya muli ni kayo kaya ngan God. And Him alone will do that when we come to Jesus and put our faith in Jesus Christ. Mana kayo ina si Jesus ta met na kayo ina si Jesus kaya ngan God. Intualing siya pangan. Silia ki from there on kataka appreciation siya met na kayo Akostin na kemalan kada na. That's the sanctification. That's the transformation. And at the same time, we remain Christian. Kad remain, persevere as Christian. Kadinara Great Commission si mauta ka ke metalong lalko fosing lalko na galongo. Go therefore make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you. And below I'm with you to the fair end of age. Lawikan na ni ka shafla. Lawikan na ni ka shafla. Kung nakawain ka sa afel. Ngon si Penarela Mariel Pitada conceived by the Holy Spirit. Pausi ko si makadasyang. Mamuul si. Third person. In lamak todo pasing kat. Kat pa temple. Kat pa matol siya. Kat karingan managawa mautsak. Fela siya nga dengan kanaus la. Therefore, pangan mission statement sa kulal Satan na. The thief is here to steal, kill, and destroy. Satan is here to steal, kill, and destroy. Kapin fosip penangan son singaw lakalan mo, but Jesus came so we can have life more abundantly. Ilaran mo ligat la. Now, let me seek yak in the last 70 years, forget about it. Plus,
We need to get rid of translation 1990-2002. We need to get that off the shelf and bring 1902 kadin flot na kemalan kat. Lan me kat matafung laf kache, that's all right. Paro itak yang ako la na si tamlay nga. Ako lang na kitakalan lang nimit pat niya pange pakotin yok lang kat na sis. Ilan na manas. Pange pakotin yok. Amazing grace. Nangalengan like kita kadin taga we mat na lakay wako sa belching. We bro inakas makanyigat kadin falot na kemolching ngin na metikipatla. Now that's the God Holy Spirit works in us. En makena by clothing kati. Jesus said, okay, you got the right clothing. Come in. You are co-heirs na kaya tokosalan God. Come in. Pakatas kam singing. With that, kulo kaksakin God kaya me akta yan ang wo matagal tresikal in akyok kaya nakatagal liye kamen lan met nakawaki belching at shu malalap kya sloman kamen loman tamil tresikal at akyok kya kalimye shu ilashinge in kalye pe usi proy sing na namnas ngor chapa we got na ne kana kusin we got pa na proy kalye na manas but kum som na yen kan in na session siya din proy siya kadin follow but part na kawan follow na kakalam sing. Now once again if in kum matropose kum sat na makun lain si makat identify tari mo itakle lampstand sing itakle showbread sing itakle incense ko altar of incense sing kung saan na rin makinpapal siya nga tafong la. Kung mat na kikiyap sa lalal siya. Nga si pakalim niya. Evin kung mat sopo siya, sopo mat lasko siya. Or makin lang siya matako. Katita la itakla section aklo kat temple siya nga. Kat pa temple, itakla section aklo siya nga. Umarit makin. Kung mat na salalal, mat na kikiyap, mat na pusapas siya. May kung din na pakot na, mas mauta ka fin section. Jesus Christ ang tagal mo ligat lang. Alalal fung masyadang nilta ko. Steal, kill, and destroy. Since Yonrak, taga nike 2025. We need to cross over, start from square one. Kadin taga, mat nakiwalas ning taga nage. O yesing. Maudle. Kulang malap kaslan man nagewa. Aflo ko naman pala niral. Tamil triskal lang taga, rela proil, we proilan mat nagewa yung kaliya. Inoy lang siya na ang kat float na rules. Ito. Wala tawlipan inana fakluman inaglen metlashnge aglenos los pe piang siya da met sa siya pe patakonge glongalap ki akateye indaga usikaliena wosina sishkewa kat fafashalik nage exclamation sigumrela nage ling sa sisingat bakumta kat findiye take action ge mange pangagya basi makasingay lawo to kat kan tram kun manelo lo si sel nga sigat palakin dari be namet masasya daga ki tukun me academy lag acknowledgement lag an pain goes na gay workshop namdan moria sisakluk nga tena di message chilom nga be in fact kulo malap na siyum kulo malap finde ko marche Texas mata in we got yang be alak pe gat namdan lisiana kulo malap ki kaskalang gasinak ko kadin kain me urek mo malutut nga in gasikat ki mollasha na marstila gat place pe kulo malap amen na mama tamang liban kung saan kaya pa namdan lisiana il academy pe inakon yung kulo malap na intubuk masing pelsin na magat unak hindi may mass produce ya wiki kada academy kulo malap pain goes na kayo wada project pe pasay uske
kun pray lasha kita si school ngin sang aksya fila beta gani lasha naknas ki pel singe dikina ka no yesi makatantara fasilik ngi announcement am da fasilik managay wakit kun dawiya kapelalu wakat tagani pray fakat fasilik in magat kain his blessings in kain som about our day engan ganla kat silia kidari kadel wikat kat kaksakin kum kat pawatamasin kasaw katla leprem katla laisik katla Jacob kat sistana ki bangsi sapay mamasang singi ke wen kulo si fan na nada na sis Emmanuel God be with us kulo malap na siyum kat papa kilapan lalien lang silom shalabian lang silom na sis katakilin la wen kulo si fan na tum kum tak sapay ma elikia sis karak na sis ki mold singi wangen magluklal o endwa kiel tasak ta tukunlen dolu el moliak katang la kelyak katang la makuluk na kewa usi atonement singa na sis siya gasto makalemi la pelsi na katagal lalfungi ke kum sili adari ngan madalo mingat kulo malap la gaslom akneng yegat la fine painge sila la ro lasha kata fa we a small kispen la lalfungi lasha wangen masay kat kulo malap ke malutut na wo makum sulpay gesta na sis kim len misingia tago siya Zerubbabel in kain tafo alena akyok na sis na kay wala kan kashagat ki mulin payaklash ki finances slash Korean government Korean guys siya una kayo kalem singin fulok na sis kadin tufin pailang lan gaslom dan gaslom bakat urek makun insang kolmo lash kadin kan pray na siyum ngani ni kesla taken yan paus kasi siyan falgas na kaya mamakat eskat yang na kaya wana katlal fungila fin kataro inge kumawikat managay wakate taka inkalye kayak fashi blessing slom kumay kesla kashaw kaya ma floodgate of blessing slom kumita managay wa makatash kaya pelsinge kumita nasyasish manaslan mano ashuro kumurekat le kumita nakikapasal ko shikesh nekinanaklas manas panangum ito ininalas inakfonyikatle katsyakyak naknas ki makuluklas kum ganak sasiyela temple singi kat ngishige ka shalom kumin ka nutyak pe neyan matalik natas ngi kaulwe insang gaslom na sielos ikesten geniklalos ke oye elosin kain sislam may lalos tiki oye ma or lalos patatyang inganawas na masap fin na masap lanena tayo naspe referent in kain tayo syukum kat papa main kumurekatle kumitayin ni nalasya may tuyas na kayo mamata in belly nasyor la ke yokshala kadin kay nasyor esmak mayin kumakkalami ki mas salom kasi deslo ni ka ako singal dulun ki singal alkos na matlalal fungi mamatulle matakyak sipel soak na kasi pakanyang yorum nakay kat masak na maula fin siya sikyak event singen siya kat pangon rapture at kada talakyak na Elijah ka inak nagipkan yang singen kasto mala na koshota ka na sish kanina ta ka keala wangan sima upe katika nakfashi konvin wikat siya kain line kat panangat kulo malap ki kas metalum makadays kilin misingya efin
kat mo na ki silin peto ko katlal fungila ka mawikat. Taki fashion di klasya, kat nga sesum, takalang, takaten lom, asisin sila ng dalamin wikat, karangan kat. Amen. Lamalap, pala nga, usiyon sa ko nga, kadin mo, kalam ye pala, arch message si luma ta ko peto ko, pangon sa ko mas lalain, karakat ki. Hey, look,